Kwathi sengina 14 years umalume waqala lokhu engithintathinta lokhu engibambabamba ngathi ngithi ngibikela u-anti no-anti wangangilalela wangishaya, so ngabona ku-right ukuthi ngihambe ekhaya ngibaleke. Yebo, ngifuna umndeni wami ngikwazi ukutshena ukuthi sekhona umuntu ofuna ukungilobola and ngichaze nakubaba ukuthi kwenzakalani because angizange ngihambe ngithanda. Ngimtshela ukuthi kwenzakalani, angazi noma umndeni uzohlala phansi ubone ukuthi ngenzani ngale nto le, kodwa since bengakwazanga ukwenza lutho kudala, angazi noma kukhona into abangasayenza namanje. Sure. Cabanga ukuthi khona la sibe. Khona umuzi impela iwona lo. Ngibone kahle Sentozuma. We madoda. Yo. Alright. Sibingelele babukeli emakhaya, sibingelele lo bingelelayo ke siyabonga uMfowamkwena. The one and only serpent bafethu bafazi bomfuqa ebet nomncisho uthanda ukhedekede uphungula amatshisa afana umkhosi emhlanje the 12 new year. Angihambi ngedwa bafethu ngihamba noSibiya awubangene sonto. Mfowethu njengoba soshilo ukuthi hamba wedwa hamba noSibiya mfowethu bathi usiphamanda umfoka Sibiya umfana lime tuba nkomo ayixosha la kugeza khona njalo futhi. Ini uhlanya lamitha nazo indaba. Namhlanje babukeli sila intuzuma. Nakhona bafowethu siza lesinye isigaxa asazi isigaxa sithini. Kodwa usisi esize kuyo uzosho ukuthi cha usibizeleni Mfowamkwena. Sibiya futhi ngabe ngiyasho namhlanje ukuthi kumbukeli ngithi usibona nje siqhwa amasudu sokusiwazi ke namhlanje sakhona amasudu futhi kusonke kakhulu uyabona nje nishawe nezansi asiwafakile kamasudu bafowethu injalo nje. Kodwa ke mbukeli sicela uhlale ngenye nathi usisi Sombiza sila endaweni yaseNtuzuma kwa-G section eNtuzuma. Kodwa ke sicabanga ukuthi ke wena ongasilekelela ngakho ukusubscribe usangena kule channel ngabe uyaqala ungena ngabe ukwesibili ngabe sicela uwenze sure ukuthi usubscribe ukuze uzokwazi ukuthi uthole ezinye inhlelo elandelayo esizonsherela zona. Make sure futhi ukuthi utshela abangani bakho utshele noma ubani futhi ezazobuka la ziya happen igaxa zingaka abantu banenkinga la ngaphandle thina ke sikhona bafowethu ukubasiza. Danko akumfone fone semote. Sicela ukuthanda uxolisa mbukeli uhlelo lethu luke lathi uba nenkinga yemike selizophela kodwa-ke izwakala kancane ivoice if soyilalela endaweni naludaba lolu endaweni quiet uzozwa kahle siphinde sibonge mbukeli. Nawe uyazi-ke masuke sesihleli phansi kanjena-ke sisuke sesizokusherela udaba lwakhe usisi noma ubhuti osuke esibhalele kuyishow. Sacela kusangena-ke ekhasini lethu futhi ucofoze usubscribe ulike ucommente ebese uyashare. Khumbula-ke mbukeli ukuthi angihambi ngedwa futhi ngisuke ngiphethe nayo insizwa kaSibiya. Mfowethu bathi uhlanya ulazi uhlanya lamitha injalo nje indaba angisho ukuthi ngidlela uhlanya lucabanga Mfowamkwena. Hayi khulileka mfowaka Sibiya. Sisi wami sibingelele kakhulu sisi wami uyaphila? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Usisi ukwasibhalela ohlelweni lethu thina sesiyamazi usisi ukuthi sikhuluma nobani kodwa umbukelo osekhaya ngicabanga ukuthi akazi ukuthi usisi ubani. Ngicela ubuze usisi ubani. Igama uNomalanga Ngobese ngiyabingelela ababukeli. Nomalanga Ngobese. Yebo. Sisi unesmile esihle uyakuthanda usmile ngiyabonga. Isonto sibashelo uyathanda usmile sisi yazi. Mfowamkwena yazi uvela ungikhumbuze nje mase sesinesmile esihle uvela ungikhumbuze kubabukeli bafowethu bazokhumbula sihamba savashela umkhulu uGandakana. Wabusubika udaba lapha kumkhulu uGandakana usawuganiwe angazi Mfowamkwena mase uncoma usizi ukuthi usho ukuthini kodwa akasikho lapho umbukeli bencoma nje ismile sasisi. Sisi wami asivele sihlala udabeni ke mbukeli nawe lapho usalindile ngedatha lakho uthi usisi ngabe usibhalele yini imbangela ukuthi ezesibhalele. Sisi wami sisuka le kwaMashu all the way from kwaMashu sila eNtuzuma njengamanje. Udaba lakho sesathathela phezulu ngekathi usibhalela lona noma singalifundanga lonke kodwa sithe ngoba uyilocal asiqhamuke sisize usisi. Sisi wami sicela usichazele udaba lakho la namhlanje. Mina into engenze nginibhalele ukuthi kahle kahle ngifuna usizo lokutholiswa umndeni wami. Ngahlukana kanjani-ke nomndeni wami? Ngangihlala ekhabo baba uma wayesedlulile emhlabeni. So mengihlala ekhabo baba khona nabomalume khona wonke umuntu. Mengihlala khona ubaba wayengahlali-ke lathi wayesebenza isebenza eGoli. So mesebenza eGoli wayepheze nje so ngisele nomndeni wakhe.
Kwathi sengina-14 years umalume waqala lokhu engithintathinta lokhu engibambabamba. Ngathi ngithi ngibikela u-anti, no-anti wangangilalela wangishaya. So ngabona ku-right ukuthi ngihambe ekhaya ngibaleke. So ngathi mengibaleka ngahamba ngazohlala la eNtuzuma, ngafika eNtuzuma ngahlala ngazama impilo, kanti ngizohlangana nobhuti. Ubhuti wangithanda saba right. So manje ubhuti uyahalela ukuthi aqhubeke sithandane sibe right, but angisakwazi ukubuyela ekhaya manje komalume ngiyochaza ukuthi kwenzakalani ngoba ngale ndlela engahamba ngayo. And ngathi ngifika because sazama sahamba saya eNyukhaseli siyofuna umndeni ozosiwuchazela ukuthi kuzokwenzakalani. Sathi mesifika kwathiwa abasahlali lapho sebahamba. So manje angazi ngamthola kanjani and kuthiwa lo bamncane lo wayebhizi engenza izinto ezirongo nawe uyagula usengashona noma inini ufuna ukukhuluma nami. So ngiphithene nje ngi-happy ukuthi sengizoshada kodwa futhi iy'ngqinamba ekulezo zinto angikho happy ngazo. Ngathi nje ngayiqeda ngidlule kuyona, that's why nginibizele ukuthi ningisize. Mfowasibiya, uyaluza udaba lukasisi. Ya mfowamkwana mfethu, udaba lakasisi lujule kakhulu, but engifisa ukukuthola mhlawumbe sikubeke nje kuqonde ukuze umbukele esekhaya ngoba manje mayethi usisi umalume wayemthintathinta. Mhlawumbe umbukele ongaqondi ukuthi wayemthintathinta kanjani mfowamkwana. Mhlawumbe usisi uyamanda yini ukuthi nje akubeke ngemba ukuthi wayengithinta kanjani ngoba ziningi iy'ndlela zokuthintathinta bafowethu. Sikhona ukuthi umbambe umuntu ombotoboza. Angikholelwa ukuthi usisi wayengahanjiswa yilokho ekhaya. Sisi mhlawumbe ungasibekela nje ngosobala ukuthi wayethintathinta kanjani. Ngathi nje umalume wami ngina-14 years uyena owathatha umntombi wami cause wazifoqela kumina wangireyipha. Yebo. Uthi akuyona into engithanda ukukhuluma ngayo namanje nje uthi ngiphoqwa isimo that's why ngingakaze ngiye ekhaya. Ya ngifuna ukuqamba amanga. Ngiyajabula wona ukuthi khona umuntu ofisa ukungenza ngibe umuntu ebantwini yabo, ngibe umama, ngibe nomuzi. Kodwa manje izinto ekumele sizenze zingiphatha kabuhlungu, angifuni ukuqamba amanga. So sisi wami, ubuntombi bakho bathathe una-14 years. Yebo. Ngoba sila eNtuzuma, ngabe uhlala naye umuntu wakho la eNtuzuma? Yebo, lo ofuna ukungishada ngihlala naye kodwa sike saya eNyukhaseli. Angazi bhuti wami ukuthi ngizizwa kanjani, angazi noma ngifuna ukuthola ubulungiswa umalume aboshwe or kube khona into eyenzakalayo kuyona noma ngivele ngiyiyeke yonke le nto le vele sami sobhala enkantolo ngiyishadele qhubeke nempilo yami. And angazi noma ubaba ngimchazele yini noma ngithini kuyena kodwa angazi lento le ingamphula ingamphoxa kakhulu. So sisi wami, all along wena uhambile ekhaya, ubaba akazi nje, akazi ukuthi Kwenzakalani? Solo ngahamba angazi noma bamchazela yini cause njengoba kade ngichazile ngamtshena u-anti kwadla ukuthi-ke naye akangithembi uyangishaya ngaze ngabaleka-ke. So angazi noma baze bamtshena yini ukuthi akuyona into engangifuna ukugxila kuyona kakhulu. Mfowamkwana, mhlawumbe okunye engaku-double check-a lapha kusisi, u-boyfriend, ngingathi u-boyfriend ngoba phela abakashadi. Lo ohlala naye la eNtuzuma njengamanje, isitori uyasazi ukuthi yini eyakususa ekhaya, so wambeka esithombeni and wakumukela kanjani uma wambeka esithombeni ukuthi kwenzakani? Ngaba nenhlanhla nje ngathola umuntu o-understand-ayo cause ngamchazela wabona nje nanendlela engangenza ngayo ngangisaba yonke into eyayihlangene nomuntu wesilisa. So ngamchazela ukuthi kwenzakalani. Wayethukuthele, wayesho nanokuthi ufuna ukuya eNyukhaseli nje avele adile naye yena kuphela angafakwa amaphoyisa kube uyena ozodila nayo yonke le nto le. Kwaya futhi sahlala saxoxa ngabona futhi ukuthi nalento meyidila naye usengaze aboshelwe leyo nto leyo bese ngiqala phansi futhi ngiphatheka kabuhlungu kodwa uyazi. So Wesibiya mfowethu, usisi wami shuthi imbangela ukuthi asibhalele kwi-show ukuthi ufuna umndeni wakhe ukuze akwazi ukutshela ukuthi ufuna ukulotsholwa. Ngi-right sisi wami? Yebo, ngifuna umndeni wami ngikwazi ukutshena ukuthi sekhona umuntu ofuna ukungilobola and ngichaze nakubaba ukuthi kwenzakalani cause angizange ngihambe ngithanda. Ngimtshela ukuthi kwenzakalani, angazi noma umndeni uzohlala phansi ubone ukuthi ngenzani ngale nto le kodwa since bengakwazanga ukwenza lutho kudala, angazi noma khona into abangasayenza namanje.
Le ndaba i-serious kakhulu mbukeli lapha usekhaya. Udaba mfowami Mkwena ngiyabona ukuthi lidinga ukuthi ngempela sihambe size sifike ey'ndaweni zase-Newcastle. I-Newcastle bafowethu yonke ayiphakame lapho. Siyasondela e-Newcastle ngoba hhayi bafowethu umndeni siyawudinga. Mhlampe-ke esingakubeka sikucacise shuthi kahle kahle usisi into thina afisa simsize ngayo ukuthi sihambe simfunele umndeni simtholele umndeni. Bese kuba naleyo nhlambuluko phakathi kamalume naye. Mhlampe sisi wami njengoba ngike ngezwa ngathi ubusuhambile wayobheka before lapha eNewcastle kwathiwa akasekho umalume lapha abasekho abaziwa ukuthi bashonaphi. So njengoba bekutshelile lapha umakhelwane ukuthi umalume kubuka ngathi uyagula, mhlawumbe umalume futhi kulindeke ukuthi adlule emhlabeni. Ubanjwe ukuthi kumele akhulume iqiniso. Uma umalume evuma phambi komndeni mhlampe exolisa phambi komndeni, usazofunani ukuthi umalume ajeze aye ejele noma wena uzobe usukhululeke ngaphakathi uyamxolela? Eyi, angazi angifuni ukuqamba amanga cause kunjengesilonda. Angikholwa ukuthi umuntu owakwenza wakuhlukumeza kanjalo uyaxoleleka yini ngoba namazi sekwenzeke I think seku-10 years ago kodwa nje isilonda sisasisha. Angazi mina bengingahaleli ukumbona. That's why ngize mina mhlambe abantu bangangicebisa ukuthi ngenze njani, bangitshene nabantu abasebedlule kule nto lena mhlambe bayazi ukuthi bona badila kanjani nayo cause mina hhayi angibhlenki angazi ngempela. So sisi wami ngoba ufuna umndeni wakho, right? Mhlampe akukho la khona enini acabanga khona nomuntu wakho ekuthenini nishadele mhlampe enkantolo cause phela khona imishado othola ukuthi iyenziwa ngaphandle komndeni sibiya mfethu noma nasenkantolo mhlampe bake befuneke abazali. Sikuzamile lokho kodwa umyeni wami uwumuntu wosiko kakhulu, uyakholelwa osikweni ngeke ayivumele lento. Angikholwa futhi nomndeni wakho ungayivuma. Nokuhlonipheka kwami-ke emzini sekwazi ukuthi ngafika ngaleyo ndlela leyo angikholwa ukuthi ngaba right. So ku-right siyenze yonke into ngendlela efanele khona singathi mase sikwenzile mhlambe sekuvimbeka iy'ngane nathi into zethu azisahambi kahle, ngcono nje sithi do it and get over it. Ithanda ukuba nzima mfowami Mkwena lokho kodwa-ke ngethemba lokuthi umbukeli esekhaya uzokwenza sure ukuthi uyasinika indlela eya phambili. But indlela yokuqala engiyibonayo ukuthi bafowethu thina sisukume ese-Newcastle siyofuna umndeni. Nesinethemba-ke lokuthi sizohamba bafowethu sesibuya nawo umndeni usisi imhlanganise nomndeni. Asazi-ke ukuthi bafowethu uyozala nkomoni umndeni mase uhlangene. Mhlambe-ke mase uxolelwe yena angazi noma usisi ngizobuza lo mbuzo sisi wami. Mase kuthiwa senixolelene uzokujabulelani ukuthi umalume-ke makuthiwa kugcine kuyenzeka abe khona emshadweni wakho? Cha, angihaleli ngisho ukumbona ukuthi nje sengiyayo ngoba siphoqwa isimo. That's why kade ngiy'hlalele ngingakhulumi ngingabaxaki ngalutho. Sengiyaya phela khona njengamanje cause sengiphoqwa isimo somshado. So engicela ukubuza la sisi wami ukuthi kulo 10 years lo uhambile ekhaya ngabe khona umuntu wasekhaya egcekeni obuxhumana naye noma? Ibhuti wami ngahamba ngesamagundane laphaya ngavesane ngahamba cause ngangithukuthele into eyenziwa u-anti nanokuthi angaboni yena into erongo ngale nto engangimtshela ngayo angangithembi. Ngangithukuthele ngahamba. So angazi noma nabo bacabangani ngami noma bathi mhlambe bamqambela amanga ubaba mhlambe bamtshela into ezirongo. That's why futhi ngifuna ukuya khona ngiyochaza ukuthi kwenzakalani ukuze ngihambe cause I don't think ukuthi bamtshela iqiniso. Mhlambe ngabe usangifuna wakhuluma nami kodwa akaze asho lutho. Hhayi lunzima bafowethu udaba kodwa kumbukeli esekhaya bafowethu nje singakusho kunina thina sinawo amandla ngaphandle kokuthi nina nisiseke kodwa thina ukwenza sure ukuthi siyahamba sifuna umndeni siyawuthola. Esikucela kunina-ke mbukeli esekhaya mhlampe nawe khona umuntu omaziyo onesimo onenkinga efana nale. Sinethemba lokuthi wena i-comment yakho izokwenza kube lula mhlambe nozisi ezizwe engcono ezama ukukhohlwa. Ongakusho nje mlaleli sokuthatha noma mbukeli sokuthatha sikusebenzise ekuthenini usisi simlekelela kanjani. Ya khona sibiya mfethu udaba likasisi lithanda ukuba nzima. Mangithi ngiyabheka nje sifika la mfethu udaba nesimali sakho sisi. So manje sisi wami angifuni ukubuza lo mbuzo ngoba manje uzovusa amanxeba. Ungabuza. Cha no mina sisi wami ngisensitive kakhulu Hhayi ungabuza bhuti wami sekadila nayo lento iminyaka eminingi. Kodwa futhi isilonda nje sisale sivuke.
Oh, ya ifuna ukuya lapha imibuzo wami kuthenini ayihambi lento ivuke like nje. Yazi umbuzo wakho mfowamkwena uthi awufane nombuzo nami bengihalela ukubuza noma ukuthi ayihambi ivuke mhlambe nje singawubuza ngokuthi swami uma kwenzeka nomuntu ohlala naye phela akukho umuzi vele okuhlezi izinto ey'qondile mhlambe nigejana kuze kufike ekuthenini umuntu wakho unyuse ivoice kwenzeka kanjani kuwena iyabuya leya nto leya ukuthi eyi shuthi abantu besilisa ababhuli bonke manje. Kwakwenzeka kudala angifuni ukumama because kwathatha isikhathi nanokuthi ngikwazi ukumthemba, ngikwazi ukulala naye, ngikwazi noku-enjoy-a into esazizenza ngangingakwazi kudala. Kwathatha isikhathi. Naye menyusa umoya angifuni ukuqamba amanga ngiyaye ngesabe kodwa phela ngiyamthemba ngoba ngiyamazi ingakho ngishada naye. So kulo 10 years lo sisi wami into engifuna ukuyibuza nombukeli ngicabanga ukuthi sibuya futhi uyafisa ukuyazi lapha ekhaya. Kulo 10 years lo ngabe neminyaka emingaki unaye umfowethu lo osefisa ukuyovela ekhaya? Ngahlangana naye ngina-21 futhi sesina-5 years manje because ekhaya ngahamba ngina-14 ya sesina-5 years manje sithandana. Mhlampe nje umbuzo othe phecelezi mbukeli sekhaya mhlampe uzofisa ukuthi iyiphi le ndoda le bafowethu enenhliziyo enhle kanje ekwazi ukuthatha umuntu ekulesi simo because amadoda amanje bafowethu awakwazi ukubekezela izinto ey'kanje but umfowethu ukwazile ukubekezela mhlambe sisi wami uyamanda nokushorisa isibongo sakhe la bamazi. Bakithi uKhuzwayo bafethu sicela ukuthi lapho kuKhuzwayo bafethu bonke abantu bayakhuzwayo bonke abantu bayakhuzwayo bafethu sinethemba lokuthi hayi cha shuthi baphathana kahle angisho ukuthi bonke mhlawumbe mbukeli nawe unayo uKhuzwayo wakho kodwa uyisidlamlilo but yeah. Kodwa-ke sinethemba lokuthi lo okhuzwayo lo hhayi number 1 bafowethu siyabadinga amadoda anje kulilela kithi izwe esiphila kulona because bafowethu wonke umuntu uney'nkinga zakhe ngenhlahla-ke usisi wakwazi ukusherisha inkinga yakhe kumuntu wakhe. Sometimes abanye abantu besifazane abafuni ukusherisha iy'nkinga zabo baxoxele abantu babo ukuze impilo izoqhubekela phambili. Uthi uthandana nomuntu uthandana okwemnandi kodwa umuntu ahamba abe bhuli kuwena umuntu wesifazane but mase uthola i-background yakhe ube nenkinga efana nekasisi but u-choose-e yena ukuthi angasixoxi isitori sakhe nomuntu wakhe ukuze bazo-understand-ana. Ya, mhlawumbe futhi umbukeli uzoyibuza ukuthi kanti kungani sihlezi sisherisha iy'ndaba ey'kanjena abantu uthole ukuthi abanye abasizakali. No, imbangela yalo ukuthi nawe mbukeli ufake isandla ekuthenini umuntu engasizakala kanjani kule nkinga asuke ebhekene nayo ifuna ukuthi thina nathi sigcine sihlulekile ukuthi simsize. Kodwa esikwaziyo ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kusuke kuzolunga yonke into. Ayikho sibuya futhi into evela emehlweni abantu egcina ingalungisekanga. Kunjalo nje. Mhlampe sisi wami ungathini nje sesikuphetha ukuyibongela kubantu namakhomenti abasazowafaka nanokuthi abantu-ke ufisa ukuthi benze njani esithi kukhona umuntu onenkinga efana nale ungamu-advise ukuthi lowo muntu enze njani? Noma ubani unaleyo nkinga ngiyazi ukuthi kunzima nje kakhulu kodwa ngingathini ungayikhohlwa ukuthi uwubani. Kuyenzeka uyikhohlwe ngenxa yezimo kodwa ungakhohlwa ukuthi uwubani uzame nje mhlawumbe ukukhuluma uthole i-psychologist noma umuntu omthembayo nixoxe kabanzi ubone ukuthi ngenze njani. Akukho engingakusho okuningi because nami sangihlupha nami kusayisilonda akukho engingathi ngingezwa abantu engithi bona bangathini abantu ekwenzeka kubona ngizothatha nje kwamakhomenti ngizwe ukuthi ngingenze njani. Kuyezwakala mbukeli lapha ekhaya usisi ngicabanga ukuthi uselinde ikhomenti yakho u-advise ukuthi yini engenzakala ekuthenini usisi asizakale. Usisi ngoba uyafisa kakhulu ukushada njengamanje ngicabanga ukuthi isibuya mfowethu imbangela yokuthi ebhalele iMaSibuyisane Show yikho ukuthi usisi egcine ekwazile ukuthi eshade ngenxa yokuthi indoda ikholelwa kakhulu esintwini. Kunjalo. Kunjalo nje. Mbukeli siyabonga kakhulu ukuhlala nawe-ke siyacela wenze okulungile sesivala nje usubscribe ulike ucommente ebese uyashera ukuze uzokwazi ukuthi ubone inhlelo ezinye ey'landelayo esiy'khiphayo. Angihambi ngedwa-ke ngihamba noSentobo uhlanya lwakhe uhlanya lamitha. Kunjalo. Danke. Sibonge kakhulu ngokubuka uhlelo oluze liphele. Khumbula-ke mbukela ukuthi indaba yama-perfume ayikapheli. Indaba yama-perfume isakhona, indaba yama-perfume isazoyiphusha until isiphusheke.
Siyacela-ke if ungakwazi ukulekelela ufake isandla, sidayisa ama-perfume 250. If uyifuna i-perfume uyasibhalela or ubhale kuma-comments or reply fast or uthathe nayo inamba ka-WhatsApp, it's 076 987 0642 076 987 0642.